ikaze kuri Mugisha Group Time. Nanone ni ikiganiro cy'imikino nk'ibisanzwe mumaze kubimenyera cyane, mwebwe mugenda mudukurikira cyangwa se mutera inkunga mukora subscribe, like na share na comment, tukabona ibitekerezo byanyu, kuko ibitekerezo byanyu nibyo bituma dukora neza, nibyo bituma tumenya aho hari amakosa twikosora. Bityo rero kuba mudutera inkunga mugatanga ibitekerezo mubona aho bitagenda neza, rwose mwajya mutubwira ibiganiro byacu tukabikosora ndetse bikabageraho bibaryoheye nkuko twebwe tubikora tuba tubyifuza. Uyu munsi turaganira kuki? Turaganira kuri shampiyona y'u Rwanda, ni shampiyona imeze, ndetse tuganire no ku ikipe y'igihugu yahamagawe mu mikino yahamagawe mu kwitegura ino mikino ibiri ya gishuti hagati yabo na Central Africa nkuko byagiye bitangazwa mu minsi yagiye ishira. Tutinze rero hano mu kiganiro ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umusore Mugisha Cyuzuzo Abraham, mumaze kumenyera hano. Ni umusore tugiye gukorana ikiganiro cy'imikino, ni umusportif rwose, yakinnyeho n'umupira n'ubu aracyawukina. Rero rwose nabashishikariza kuba mwamutega amatwi rwose, ikiganiro kikagera neza cyane. Mwebwe guma kuri Mugisha Group Time ukurikirane rwose. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro kigiye kugenda neza. Tudatinze ndakubaza Mugisha Cyuzuzo Abraham, we uko ubona ino shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda, uko uyibona ni shampiyona imeze ite? Ni shampiyona yifuza ko yajya ku ruhe rwego binyuze mu miyoborere myiza ya Ferwafa, dore ko hamaze igihe abayobozi ba Ferwafa beguye, ndetse wowe urifuza ko hatorwa perezida wa Ferwafa umeze ute, ukunda siporo se nawe urabyifuza nk'abanyarwanda bamwe na bamwe? Wowe watubwira tukumva ibitekerezo byanyu, ndetse tugakomeza kumva na Mugisha Cyuzuzo Abraham. Murakoze. Shingiye ku byo abandi bantu bavuga cyangwa abantu bakunda siporo bavuga, yewe ku bwanjye ndifuza ko hajyaho umuperezida ukunda siporo, wayikinnye, uyijyamo cyane, uyiha umwanya, kandi ndakeka ko n'abandi banyarwanda bose ari ko batekereza. Numva hajyaho umuyobozi umeze nk'umukuru w'igihugu, uha ibintu umwanya nk'uko bikwiye. Uvuze ngo uhajyaho umuyobozi ukunda siporo ndetse uha agaciro ibintu, wita ku bintu. Turebye uko bimeze ubu ngubu, Ferwafa biri kuvuga ko yajya mu maboko ya politike, noneho umupira w'amaguru ukayoborwa n'abantu b'abanyapolitike, ku buryo bizagera igihe umuyobozi muri politiki yabona muri siporo itagenda neza akabaza ubishinzwe, ubwo ni perezida wa Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda, Ferwafa, bakamubaza ngo niki kitagenda, bigatuma umupira w'amaguru utera imbere. Urebye igihugu cyacu mu ntego zo kuzamura umupira w'amaguru, nibyo bagiye gukora, bagashora amafaranga mu tudemi runaka. Wowe niko wumva? Noneho shampiyona urifuza ko yajya ku ruhe rwego nka Mugisha Cyuzuzo Abraham? Yewe ndifuza ko shampiyona yajya ku rwego rwo hejuru. Urumva babishyize mu bintu bya politike, bayiha umwanya nk'uko baha ibindi bintu umwanya. Urumva politike y'u Rwanda ukuntu iteye, urabizi, haba amahoro ahambaye kandi bafasha abantu bose. Urabizi habaho ibikorwa byo gufasha abakene, kandi nanone urumva babishyize mu by'imikino byafasha cyane abana bakiri bato bagishaka kuzamuka, kugira ngo bazaheshe ishema igihugu cy'u Rwanda. Kandi ku bwanjye ndifuza ko shampiyona y'u Rwanda yajya ku rwego rwo hejuru binyuze muri politike, kuko nta politike n'imwe yakifuza guseba mu bintu byose. Kandi nubwo ifite ibintu byinshi yagezeho, urumva bagiye babishyira mu bintu by'imikino, imikino yazamuka cyane, bagaharanira guhesha ishema politike y'u Rwanda muri make. Mu Rwanda ku bijyanye na siporo mu itangazamakuru rigiye ritandukanye, ubu ngubu hari guhabwa agaciro football ndetse n'iterambere ryayo muri rusange. Urebye shampiyona aho igeze, noneho tugaruke kuri shampiyona nyirizina, ndetse tutavuze iterambere rya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, Primus National League. Ukuri ubu ngubu turebye shampiyona ni shampiyona ihagaze ite? Wowe uko ubibona, ni ikipe iri guha amahirwe nk'uko twagiye tubibaza n'abandi bagiye batandukanye?
ikipe ndi guha amahirwe cyane niyo mfana birumvikana ni APR. Impamvu nyiha amahirwe nta n'iyindi, buri muntu wese arabibona. APR ifite swad nini yateguwe igihe kirekire, igenda itegurwa, bongeramo abana, bagenda bashyiramo amaraso mashya nyine kugira ngo bibashe kugenda neza. Ntago ari nka ya makipe agenda azana umukinnyi b'abanyamahanga bakagenda bagatinda bakinisha imikino myinshi bakaruha, ariko ubu ngubu APR yariteguye bihagije, yabonye imikino, urabona ko n'uburyo imikino ya mbere yagenze biragaragaza ko APR ifite gahunda yo gutwara igikombe. nta yindi kipe w'amahirwe? Indi kipe naho amahirwe cyane ni nka AS Kigali, kuko ifite abakinnyi bafite experience kandi yanabigaragaje kuri Rayon Sport yinyagira ibitego 3-1. Yerekanye ko hari abakinnyi yagiye izana bafite akamaro kanini muri shampiyona y'u Rwanda. Ese Mugisha Cyuzo Abraham nk'umusportif cyangwa mu mboni zawe nk'umuntu ukurikira siporo cyane, ubona hari irihe tandukaniro riri hagati y'abatoza b'abanyarwanda ndetse n'abatoza b'abanyamahanga? Abatoza b'abanyarwanda ndakeka mbere yuko bashaka ko cyangwa mbere yuko imikino ihabwa agaciro kanini batangira gutekereza kuyishyira muri politike, abakinnyi cyangwa abatoza b'abanyarwanda b'imbere mu gihugu ntago bari ku rwego rushimishije, kuko birumvikana ntago wafata ikibazo cy'ikipe yawe mu gihe idafashwa wenda n'akarere ngo ugende utanga ikibazo ku karere uvuga ibyo ukeneye. Bibaho ko baba bafite experience ariko ntago babona amahirwe yo kwerekana iyo experience. Tuvuye kuri shampiyona y'umupira w'amaguru, hano dufite liste ya equipe nationale y'Amavubi yahamagawe mu kwitegura ino mikino ya gishuti uzayihuza n'ikipe ya Centrafrica nk'uko byagiye bitangazwa. Ndabanza nyikubwire hanyuma wowe uraza kumbwira ese iyi equipe niyo ubona yagakwiye kuba yahamagawe. Mu banyezamu Mashami Vincent yahamagaye abanyezamu 3 barimo Ndayishimiye Eric Bakame ikipe AS Kigali, Emery Mvuyekure wa Tusker mu gihugu cya Kenya ndetse na Ntwari Fiacre ufatira ikipe ya Marine. Aha murumvikana? Ahangaha ndakeka ashobora kuba yibagiwe, nuko ndeba nyine ni view zanjye uko mbibona. Ndakeka yakagombye guha amahirwe na Pierre uriya ufatira APR kugira ngo nawe bimuha ishema ryo gukomereza ku rwego ariho ubu ngubu. Ariko abazamu n'abazamu bitwaye neza cyane kuko ndakeka barusha Pierre ko muri aba ngaba bose n'abazamu batagiye binjizwa ibitego byinshi. Ibyo birumvikana, ariko ugendeye ku mupira uri kubakwa mu Rwanda yagahaye amahirwe abo bana. N'ubundi ni umukino wa gishuti, ariko abaye abashyizemo byatuma bano bazamu bakuru nabo bavuga ko byatuma abana bigaragaza, bigatuma abo bakuru babo bagira confidence yo kwerekana ko urwego bariho n'abo bana barugeraho. Tuvuye aho ngaho mu manyezamu, muri defense yahamagaye abasore bagera ku 8 harimo Bayisenge Emery ukiniye ikipe ya Kigali, Manzi Thierry w'ikipe ya PFC, Mutsinzi Ange Jimmy w'ikipe ya PFC, Salomon Nisarike wo mu ikipe ya ikipe ntabwo iri kuza neza, ni ikipe yo muri Armenia bayita Urartu, niyo kipe Salomon Nisarike akinira. Imanishimwe Emmanuel Mangwende ikipe ya PFC, Omborenga Fitina w'ikipe ya PFC, Eric Rutanga w'ikipe ya Police FC ndetse na Rwatubyaye Abdul w'ikipe ya FC Scorpion mu gihugu cya Macedonia. Ahangaha ndakeka mu defense rero noho mwemeranyaho. Aho turemeranya, ariko yakagombye kongeramo n'undi mwana umwe abona performinga kugira ngo arebere kuri experience y'abakuru ba.
aha ntabwo mwumvikana. Nanone mu bakina hagati cyangwa abamiriye mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se mediateur, yahamagaye abasore bagera kuri 7, naho yahamagaye Niyonzima Olivier Sefu ukina mu ikipe ya PRFC, Yannick Mukunzi wa Sun Vikings muri Suède, Martin Fabrice Twizerimana muri Police FC, Steve Rubanguka ukina mu ikipe ya niyo mu Bugireki ntago iri kuza, mu gihe yahamagaye Marishimwe Jabel ukina hagati mu ikipe ya PRFC, Nishimwe Blaise umukinnyi mushya mu ikipe y'igihugu Amavubi ukina mu ikipe ya Rayon Sports, ndetse na Ntwari Evode ukina mu ikipe ya Police FC. Ndakeka ngaha noneho ibyifuzo byawe byasubizwe. Aho turemeranya, sinzi uko umuntu aba abitekereza, ariko yahamagaye abakinnyi beza bazatanga umusaruro. Yahamagaye nanone ku gice cy'ubusatirizi, ahamagara Hakizimana Muhadjiri bakunze kwita Maestro ukina mu ikipe ya AS Kigali, Kagere Medi wa Simba Sports Club, Jacques Tuyisenge ikipe ya PRFC, Bertrand Iradukunda mu ikipe ya Gasogi United, ndetse na Byiringiro Rage Neymar mu ikipe ya APRFC. Aha ngaha muremeranya? Aho ngaho turemeranya kubo yahamagaye, ariko yari kongeramo nk'undi mukinnyi. Urabona Rage ibintu yerekanye na Bertrand ibintu yerekanye muri iriya cani yashize byakamuhaye imbaraga zo gutuma yongeramo abandi bana kugira ngo nabo baze biyerekane. Urumva abo bakinnyi Jacques Tuyisenge, Kagere Medi basa naho bakuze cyane ku buryo bashobora gukina imyaka myinshi, yego bafite experience, ariko bagafashije Byiringiro Rage na Bertrand, bakongeramo n'undi umwe nka Bizimana Yannick, kugira ngo Bizimana Yannick bimuhe confidence nk'umukinnyi waba ugeze mu ikipe y'igihugu bwa mbere, kugira ngo azagaruke yitwara neza birenze uko yitwara. Muri make ntago wemeranyije na Mashami Vincent kuri atake, mu izamu ntago mwigeze mwemeranya no muri defense, mwemeranyije muri mediane gusa. Ntago namunenga, yahamagaye ikipe ikomeye, yego isa naho yatanga umusaruro, ariko we yari guhagarara ku byo u Rwanda rwifuza, akagendera ku bana bakiri bato, akagendera ku bashaka kuzamuka noneho bakarenga ku rwego rw'aba ngaba bariho, akagenda baha umwanya kugira ngo nabo berekane ko shampiyona y'u Rwanda ifite akamaro kanini. Urabona ekipe Mashami Vincent umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi yahamagaye, urabona izitwara ite imbere ya Central Africa ba Geoffrey Kondogbia ukina mu ikipe ya Atletico Madrid? Ibyo byo gukina mu ikipe ya Atletico Madrid rega ntago bikanga abantu cyane. Nanjye yego nakinnyeho, wenda sinakinnye ibintu bikomeye, amarushanwa akomeye, ariko ubundi utinya umuntu kimubona, ariko iyo mugeze mu kibuga mukagera mu bikorwa, burya hari igihe uba umurusha ubumenyi buhambaye. Yego twavuga nka ba Muhadjiri na ba Jihadi. Urumva Jihadi ikipe yakinaga, twavuga ko se yafashe Neymar igihe bamuha ikarita itukura bakinnye na PSG mukino wa gishuti, yarigaragaje yerekana ko nawe bitari ibyo gupapira, azi umupira yakina agahesha ishema igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu rero nta mpamvu yo gutinya abo bantu. Ubundi icyambere ni ishyaka, icyambere no guhesha ishema igihugu cyacu u Rwanda, nyine bakaduhesha ishema ku buryo n'abana bakiri bato bazabireberaho bakagenda bagira confidence yo gukunda umupira. Ugarutse kuri Bizimana Jihadi Jidoro mutoto wa Majengo ari Rubavu, rwose tunabasuza cyane abantu badukurikiye bari Rubavu. Jihadi ni umukinnyi wamaze gutandukana n'ikipe ya Westland Beveren nyuma y'imyaka 3 ayikinira. Ibi ngibi hari ingaruka byagera ku ikipe nationale Amavubi? Nta ngaruka byagira, kuko bamuhamagaye aragenda yigaragaze, agerageze gukina nyine ashaka kwigaragaza mu yandi makipe kugira ngo amugure. Tugana ku musozo, Mugisha Cyuzo Abrahamu, ngira ngo nkurekure nawe ujye mu yindi mirimo. Mu Rwanda shampiyona yajemo kwirukanwa kw'abatoza bitewe n'umusaruro mukeya. Twabonye umutoza Seninga Innocent agenda, tubona umutoza Nduwantare wirukanywe rugikubita, none ubu ngubu Gibukasa nawe akaba ari mu bagenda. Gibukasa n'umutoza wa Rayon Sports,
ibiro bivuga iki iri yirukanwa ry'abatoza y'inkundura mu batoza urabivuga iki? Ibyo wenda sinzi ukuntu nabivuga, bishobora kuba ari abaperezida bamaze igihe batabona ibintu by'amamace cyane ngo babyigeho neza, ariko ngiye ndumva nk'abo batoza nimba bari bafitanye amakimbirane mu makipe yabo ntago byabuza kubirukana mu gihe bashaka umusaruro urenze aho ngaho, kandi byatuma babona ko shampiyona yo mu Rwanda atari iyo kujenjekera. Ibintu byose bashatse byateza umupira w'u Rwanda imbere barabikora kugira ngo bagere ku iterambere. Mugisha Cyuzuzo Aburahamu ndagushimiye, nge wabagezaga ikiganiro ndi Mukama Janvier, mwadukurikira no kuri Instagram ni Mukama Janvier, ikiganiro kuri Mugisha Group Time nakagaruka, ndabashimiye.